Сәлем достар, сен бүгін Райка, және бүгінгі видеода біз мейкап челлендж болады, и менің бүгін гостіміз, и менің ЛПМ Нұрдана, и оның да YouTube каналы бар, Нұрдаша, подписывайтесь. Неше подписчик? 52 подписчиков, что давай добьем много-много подписчиков, и менің каналыма подписывайтесь, 80 подписчик, а я хочу добить пока что 100 подписчик, и это будет очень классно. Орысша пеп жегенім кешіріңіздер, просто орысша сөйлемей кетті. А менде онлайн сабақ болып жатыр. Нұраймен мәжбүрлеп тартып алып видео түсіруге. И зачем это было сказать? Надо было просто. Все, давай ты. Спасибо. Телефон тастаңыз, пожалуйста. И бүгін бізде осындай салафанчики. Жоқ. Кешіріңіздер, онлайн сабақ. Осындай кисть. Бұл менде новой кисти. Нұрдана. Сөйлемесем болушы еді ғой. Вот все. Так вот. Тени. Тушь, достар. Сосын бізде осындай контуринг губ. Потом тағы да өте көп помада. Бұл менің өзімнің личный помада, так что оны не будем. Ал? Ничего там не видно, көрсетіп тұрғанда. Вот потом осындай тушь. Вот такой еще контуринг губ. Потом стрелочки. И қас бояу үшін. И басқалары өте личный нәрселер. Мен түсініп тұрған жоқпын. Бір сөзді. Даже мен боянбаймын, потому что мен боянуды да білмеймін. Вот, достар, бірінші. Очки шешем. Біріншіден. Да. Так, бірінші, достар, смотрите. Қазір мен сізге көрсетейін. Міне осындай заттар бізде. И как боян. Так, давайте Сурифаға бастайық. Сен давай бірінші. Сурифа. Үш рет танымыз. Жарайды? Давайте. Сурифа. Нравится. Да, Бірінші нравится было. Так, смотри, я тебе объясню. Қара, мынау. Анау теңе, да? Бұл тени, да. Мынау. Қас. Бұл астына жоқ. Астына. Мынау. Контуринг. Қас, Қастың контурингі. Анау типа осындай жасайды. Типа, түсіндім, окей. Пудра. Хорошо. Так, а мынау я не знаю, он лишний какой-то. Ну, короче, все түсіндім. Это бізде что, тушь? Да, тушь. Давайте. Жақсы, бастайық, онда. Бірінші я хочу с пудрой. Что это? Ол, короче, остан бастаймыз. Пудра емес. Ой, ну тени вот. Так, ну, наверное, снежная девочка. Из-за этого нежно будем делать. Плавно тартыватыр вообще. Тартыватқан емес? Шынында қыз. Давайте. Хорошо, маған. Әлі приблизительно деді. Она же не приближается. Штативімізді алып келеміз. И давайте. Так. Кешіңіздер внешний вид, я просто не красилась, а так бы покрасилась. Я страшная, с прыщами. Ой, блин. Я красить вообще не умею, оказывается. Соломен вообще красить, по-моему. Говно полное. Так. И кішкене сонына қарай тени қосамыз для красоты. Типа вечерний макияж, вот типа. Ну, вообще не боямаймын адамдар, так что. О боже, может вытереть, Мен адамдарды боямаймын, қайттан айтайын. Әдемі всегда такой, нет? Әдемі, я? Угу. Красиво очень. Ой, спасибо, благодарю. Так, қасы емес дейді. Мен. Жей тарайма? Мынау қара сонда, мынау бірінші кешіңіздер, міне землетрясение. Мынау қасты не етеді? Мен достар қасын өсіріп жатырмын, как вы видите. А мен қасымды көріңіздер ма? Бояйды. Қасым мен... Мен тура қасымның формасын істе, давай. Қай жерен басады, қай жерен бітеді. Білмеймін, окей.
формасы тұр ғой тебе. Ақырын, қатты баспа. Блин. Сол не, қызы қатты басып жатсың, Ладно, Нұрдана. сори, прости. Жай бүйтіп боясай ақырындап, сен қатты басып жатсың. Иә, солай. Қарындашым езіп жатсың. Достар! Я сейчас умру. Алдар, көсе! Я очень красивая сегодня для тебя буду. Маған боямай қойса болады, менікі үлкен боласың. Бояймен бәрі, понятно? Мен и так Ади бояймен, это месть будет. Менде қатты. Мен әдейі істемедім ғой, мен боямаймын просто қатты. Қатты басып, пожалуйста. Қасымның типа формасы бар ғой, соған типа. Қай жерден басталады? Ай, мен шөліме. Да. А қасым үшін боямай. Боямайым керек па? Вот это вообще визажист, Нұрдан. Мен боямайын деп Сенде вообще айттым не ғой. получится. А я не хотел визажист. Наоборот, вообще это осылай істейді, осылай, чтобы жатты. Осылай? А сен айғалатып жатсың. Кешірім өтінемін, мен айттым ғой, мен бояй алмайын деп. Боже мой, мой. Ой, әдемі боядым ғой, хотя бы үшін. Ой, я не знала. Если что, мен специально... Если что, специально істеп жатқан жоқпын, себебі мен реально адамдарды бояй алмаймын. И типа Қадына қандай әдемі прям. форманы қалай келтіреді? Форманы қалай келтіреді? Форманы келтіретін нәрсе. Ой, кешірім өтінемін. Нет, это Мынау! Нет, вот это. Ой, кешірім. А қалай өмір істейді? Бүйтсе ма? Прям сыртына слай. Наоборот, может? Можно слай? Ой. Боя алмаймын мен бұғыт. Ешті специально емес, бояй алмаймын Так стыдно адамдарды. показываться на видео, ребята. Адамдарды бояй алмаймын. Так. А это короче, Вот для достар менің шашым. Шашым енді мақтанады. Не сниматься? Контуринг. Если чтобы оны түсінемін мен. Хотя более-менее, ну. Сен что нет, ты вообще боямайды достар. Да, менікі кішкентай істі. Она моя роза, я ее люблю. Да, надо должна меня любить. Так, қайсы келеді? Да, осы. О май гад, ребята. Давай без комментариев пока. Аккуратно, ты чё? Мен ерім бояй алмаймын айтып жатырмын ғой. Ерін жабылған, так что жазылған бомба. Бомба лақтырған. О, ерім более-менее красиво. Намного қастан бері. Так. И что бізде соңғы зат? Еще подводка бар екен ғой. Да, буду. Не обращайте внимания, потому что они Суықтан ғой. Жоқ, мен енім не дойдым. О, боже мой, самое страшное, Нұрдан, Пазына келді. Просто расслабься. как мне расслабиться, если ты қатты басыватсың? Ба! О, боже мой, Құдай сақтасын, Құдай сақтасын. Все, готово. Сақтасын, Құдай, пожалуйста, пожалуйста. Мен түрме қарашы мен. Я. Түрме қарашы мен. Мен тестемедім, мен бояй алмаймын адамдарды. Айттым ғой мен видеоның басында. О, Құдай. Нұрдан, мы быть вместе, я бы красиво. Он хотя боялась, потому что боя надо. Все, готово. Осы визажист Нұрдана. Очередь алу үшін маған заранее жазыңыздар. Байланыс нөмірі. Мен осыны қазір мен обложкаға, видеоның обложкасына қойып қоямын. И Нұрданмен осы есеге қойып қоямыз. И... Вот такая красотка. Ну все, теперь меня. Все, давай. Теперь меня.
Конечно, күшті істемейміз, визажист бояуға. Так, достар, мы снимаем. Так, бүгін біз қазір... Сейчас я тебе так наделаем, Нурдан. Қасым, зачем вообще бояуға, я не понимаю. Просто Бояем? У нас такие блесточки будут, черненькие блесточки. Смотрите, какая черная блесточка. Закрываем глаза. Ай. Эй, болдым ба? Эй! Туй, Красиво! и так та қара бетінде одан ары қарағы ғой. Аннамай. Анауға жауы керек, бетім сырасына бар. Ну, есть біреу қатты, біреу нет. Но какой-то бір чучело сақалдың отсыздағы. Золотая киса, это у нас пойдет... Ой. Дальше, сейчас на следующий год Ай-ай, ауыртады ғой мынау тарағын. Sen başta қосылып қалып бақыттымыз бе? Че? Мына қабағым қосылып қалар жастым. Бақыттымыз. Давай. Ой. Ой. Че это? Карандаш, давай. Ай-ай-ай-ай. Не надо, давай. Не надо. Қарама. Сонша көп істеген несі? Басма қатты. Ай! Красиво же! Несі қара? Табақтағы. Табақта емес, давай. Так. Так, до конца. И теперь стой. Ана қара кетпейді ғой. Чуть-чуть. Мы сейчас будем мучиться, ребята. Реально меня снимают. Мен сейчас қазір тіріде ұрам. Давай. Мынау нес? Давай, постарайся на лучше, конечно. Постараюсь. Мен сейчас қазір деп бөліммен естедім. Ага, чуть-чуть. Ар жақтым ғой. Маған прям өлтіріп. Ай, итпе! Сен издеваться мен білем. Чернее. Да, убери. Ладно, все, давай дальше. Достар, так. Анна моя роза. Бұрынға бетеді. Жағады момент. Ой, подводка. Короче, если кетпесе, мен сен осыйдағы ашасың. Давай, көндім. Жоқ, просто цветі шықпай жатыр. Давай тезірек больше. Она моя роза. Я что, красивка? Да, давай, көндім. Очень даже. У тебя прям блестящие стрелки. А если...
Если кто-то біздің сыныптан біздің видеоны қарап жатса, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Тракторшылар махаббат чек. Ты красивее вышла, смотри, брови. Мен қараш. Вот ты красивее, блин. Любан компон, ксо. Давай. Подожди, твои ног на меня. Ерніңді сүрт. Чтобы не болмады слюни. Сен опять жаладың. Сүрт. Жалама вообще. Мынаны ішінде сүрт. Үстінде сүрт. Все, не лизай. Не лизай. Как это называется? Короче, стебешь вот? Сүрт. Сүрттің бе? Бұл су анау. Мынаны алып и сүресіз. Давай. Извините. Мы просто гуляем. Так, хорошо. Да, Лосай, вы не увидите его рожу. Ее. Нарисовать нормально, давай. Все, пожалуйста. Шин. Я съездил, хотя скидывай. Давай. Быстрее давай. Давай. Боже, дев! Кутя. Так. Иди. Я злой. Стикер шығып бара тұрмыз. Боже. Сен стикер шығып бара тұрмыз. Так. Фу, кирпичный. По идее, первый раз такое делаю, потому что, ну, надо боямать не Сюда. Поезд молодой. Жақындап қарай. Ерінім өзімен алмайды. Мен еріме вообще жүрмейтін. Никогда. И жүргім де келмейді. Вообще, мен ерінімді бояғанды қатты жақсы көремін. Потому что мен жеп қоямын помаданы. В общем, вот. Давай. Сейчас тушь қалды. Мынаны дәм жаман. Көзіңді аш. Дәм жаман дейді ол. Ема, өттал дейді. Давай. Көзіңді әкел. Боже. Мына кірпігіңді әдемі. Я тебя восхвалила, что издеваться, а? Ай! Все, давайте, до завтра. Сейчас мы будем фоткаться. Давай. Давай, будем фоткаться, давай. Я скрин сделаю, давай. Подожди. Кішкене, слышишь, как будто... Не знаю, давай. Азем сик, давай. Да қайдағы әдемі. Сами страшные, қайдағы әдемі. Синер не убираю. Давай, давай. Блин, так можно было, что ли? Давай еще раз. Давай еще раз. Ну все. Ребята, вот Тостар. Видео Это было бітті. очень сложно. И давай. Друзья, очки киіп көр. Жоқ. Киіп көрші, қалай болады екен. Ма, сен кірпігін көрдің ба? Давай сфоткай кірпігіңді. Хоть более-менее. Давай кірпігіңді сфоткай, давай.
Сейчас. Достар, қазір біз сіздерге көрсетеміз, қалай біз уже жудық и қалай біздің нормальный беттерімізді. Кеттік. Достар, не, біз уже бетімізді жуып алдық. Не барбір қақау да стот. Онда жетер. Қара, янын жүрі? Именің. Осылай намного красивееміз, да, чем бояғанды. И давайте біз фоткаться, достар. Давай. Все, достар. Сіздермен болған Нұрайка және Нұрдаша. Подписывайтесь, сами, наверное, жазылып, лайк басып кетіңіздер. Все. Всем пока! Пока.